stick? Spray ko, Sarah. Spray ko. Naganta ka. Kainom na ko sa stick. Spray. Tiil, tiil. Abaga, abaga. Hol, hol. Abaga. Jollibee na, pwede na mong bulot na mo kung pila nyo kaya. Dili ko gusto nga, inigabot pa dito sa 32 pa lang. Bye, partner! Good luck! Godspeed! Last 30, 1, 2, 30! Woo! Familiar. Taas pa kayo ng fan. Dito pa una? Para John, Ibabe lang, kita pinisla eh. Nasiguro po sila, hi, Ben! Lagi ko bangko. Uy, mao ba?
Ako rin. Oh, Go. Eh. Ayan ko. Day, 5 minutes, Day, ah. High five. agay. Agay. Sa. Agay. Oh. Sa. Day, taos mo, Day. Gigi. Last mo. Parang. Ah. Ay, sa ayaw pangusog. Okay, sakit kayo. Ayaw pangusog. Agot ka siya. Cramps. Relax na. Sir, pwede kong maliyog, sir. Nasa helmet na ako, sir. Ah. Kanang spray, sir, nasa helmet. Good pa tayo. Kanila, sir. Alam na, sir. Balik. Experience. Mama mo niya, nagit ma'am. Tigas, struggle pa sa mga life. Nag-cramps. Good. Sige. Ha? Ikaw, sakay ko. Ah. Jauh, ano dia? Ano sa diri ang kanang pula nga gate? Kasi ayog lingkod. Ayog ang lingkod.
Go, go. Let's go. Go, sir. Go, sir. Dried mango is the key to success. Vlog takeover. Atong sundan si Kate. Kate is our second runner. She will cover the next 32 kilometers diri sa Camiguin Loop. So, tawad ito siya nagdagat. Sundan nato. Makulay pa mga kadali. Ini sakay. Grabe kaya akong cramps, guys. Salt stick dayon. Naka salt stick? Naganta ka? Hindi mo kailangan na lager one. Pocari, salt stick. Oh. Pocari, Gatorade. Oh. Pugnaw. Go, tungab lang. Tungab. Sir needs sir. Panawag lang sa gusto ha. Tabaan sa kailangan na magsunod rami. Fresh legs, come on. Fresh face ang kasunod. Back. Smile din siya. Ay, abin akong cameraman. Kay kapanggahay kita kung tiyan, my God. Tama imong gel, imong kuan. Ali. Nice solid food dire. Nadire imong gel, solid food og kuan. Aid. Solid food. Ibutang na sa imong bulsa. Gusto ka gel or napakasi mo bulsa? Oh, yan eh. Water sa. Giapas nila sa Ate Chini. Naguna na sa chini. Oh. Water. Coke ba minum ka? Water lang sa kapatid.
pa inyong pokare? Enough pa inyong pokare? Ito kare dia. Pahula mami, be? Plus. Baga. Okay. Nanang ko. Oh, sige, go po Go, yun. sir. Go chin. Spray. Tiil. Abaga. Hol. Abaga. Piyong lang tichin. Go! Baga. Food. Likod. Go lang. Kapit lang. Guys, so last 5 kilometers na lang si Kate. Gawlat ni sa iya ha kay last 2 stops is for aid station. Yes. Congrats, Brian. Go, Sir Jace. Oh yeah. Yes. Yes. Okay. Nice catching. 09, Jenny Lou Magapilit and Kate Winslet Basalo. By Hapon. Thank you.